pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. Do it, do it, do it, do it, do it now. Do it, do it, do it, do it, do it now. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. Do it, do it, do it, do it, do it now. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. Pop, 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 pop. Siap, balik lagi di HS Audio. Kali ini kita mau unboxing buat speakernya yang 18 in dari RCF 18x400, 2 biji, belinya di online. Nanti kita coba pasangkan buat yang Dragon ya. Apakah hasilnya menggelegar atau tidak? Kita cek saja langsung. Baik, sekarang kita sudah posisi dibuka. RCF 18 in, tipe 18x400, voice coil sabrami, voice coil 4 in, dan untuk sebenarnya ya soketnya sistem capit ya, jadi tinggal masukin kabel aja, sudah dicapit. Sama kayak yang kemarin sih, sama kayak yang ACR Excellent, cuman yang ini mah agak lebih premium kelihatan. Dan ini buat spesifikasi lengkapnya, RCF LF 18 kali 400, frekuensi range-nya 25 sampai 1 kHz. Dan ini buat daunnya, double damper, sangat-sangat build quality-nya itu sangat wow. Siap cek sound. Nanti kita videokan ya buat hasil cek soundnya seperti apa. Langsung saja kita pasangkan ke Dragon buat langsung kita cek sound. Karena daunnya agak kecil, jadi kita pasangnya pas di ujungnya, karena nggak ada lagi bautnya. Untuk perlengkapan atau dapur pacunya biasa kita pakai equalizer ya, dan untuk dapur pacu seperti biasa kita pakai power yang Crimson buat Crimson itu Mi Crimson buat line ray masih yang kemarin. Nah yang buat subwoofernya kita pakai yang ini, dan buat aksesoris paling equalizer sama crossover aja ya, efek kita nggak pakai.
harder than a motherfucker. Pedalaman? Oh, jadi si ada yang Kita ngasih tau kayaknya. nanya. Dia mah halus tapi mah tuh. Tinggal beli tinggal beli box Cooper yang kontrol panggung manu kitu ge halus. Kontrol juga di di Cihapit. Senses. The balls wanna know what's going on. So Joseph and Mary hit the road. With Mary nigh on 9 months gone. And you know we're talking about a hell of a walk. They had no place to stay. They tried the guilds and the hotels. The message was plain as day. No rest, no respite, and no sanctuary.
Oh, damn.